Kokalė rožė ratiliu, kas laukeliu vaikščioja, lioj tūta, lioj tūta, lioj tūta, lioj tūta, kokalė rožė ratiliu, kas laukeliu vaikščioja, lioj rožė ratiliu, lioj tūta, lioj tūta. Tenemos el placer de recibir a señor Gintautas Strzyżka, responsable del área de investigación en arqueología y arquitectura, que nos hablará sobre la historia y principales hallazgos de la investigación arqueológica en los castillos de Vilnius. Gintautas Strzyżka es arqueólogo formado en la Universidad de Vilnius, donde realizó su trabajo su máster sobre el vidrio del castillo bajo de Vilnius entre los siglos XIV y XVII. Desde finales de la década de 1980 ha participado de forma continuada en investigaciones arqueológicas en el Palacio de los Grandes Duques de Lituania, situado en el Castillo Bajo de Vilnius y en otros yacimientos. Ha desarrollado su trayectoria profesional en el Instituto de Historia de Lituania, el Centro de Investigación de Castillos de Lituania y el Museo Nacional de Arte de Lituania. Desde el año 2009 trabaja en el Museo Nacional del Palacio de los Grandes Duques de Lituania, donde es jefe del Departamento de Investigación Arqueológica y Arquitectónica. Ha presentado comunicaciones en congresos nacionales e internacionales, publicado numerosos trabajos científicos de divulgación, es comisario y autor de exposiciones, proyectos visuales, publicaciones vinculadas a la arqueología. Sus principales líneas de investigación se centran en la evolución de los castillos de piedra de Lituania entre los siglos XIII y XVI, la historia de la investigación arqueológica y el estudio de los hallazgos arqueológicos. Muy bien, señor Strzyżka, cuando quiera. Gracias. Buenos días, señoras y señores. Gracias por la amable invitación, por la oportunidad de presentarles hoy la historia de la investigación de los castillos de Vilna. Šiandieną Vilniaus teritorija, Vilniaus pilių teritorija ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencija yra Vilniaus miesto centrinė dalis. Jau nuo XIV amžiaus pradžios šios pilis buvo pagrindinė Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valdovų rezidencija, kuri per 700 metų buvo ne kartą perstatyta, naikinta, rekonstruota ir galiausiai priešų visai nugriauta. Hoy en día, el recinto de los castillos de Vilna y la residencia de los grandes duques de Lituania constituyen el centro de la ciudad de Vilna. Desde principios del siglo XIV, estos castillos fueron la residencia principal de los gobernantes del Gran Ducado de Lituania, que a lo largo de los 700 años fue reconstruida, destruida y restaurada en numerosas ocasiones hasta que finalmente fue casi totalmente arrasada por los enemigos. Pagal istorinius šaltinius Vilniuje buvo 3 pilis, žemutinė pilis, direktorius rodė. Jos sienų vieta čia matoma ir raudonos spalvos akmeniu pažymėta. Según las fuentes históricas, en Vilna había 3 castillos. El castillo inferior, que ya nos ha enseñado el director, y se cree que la ubicación de sus murallas está marcada con una piedra de color rojo. Aukštutinė pilis. El castillo superior. Ir taip vadinama aukščiausioji medinė arba kreivoji pilis, arba net kreivasis miestas, lokalizuojamas kiek tolėliau esančiose kalvose. Šios pilies vieta tiksliau nustatyta 20 amžiaus vidury ir vis dar tebėra mažiau tyrinėta. Y el llamado Castillo Superior de Madera o Castillo Torcido o Ciudad Torcida, situado en unas colinas algo más alejadas. La ubicación exacta de este castillo se determinó a mediados del siglo XX y aún sigue siendo investigada en cierta medida. Šiandien keliose skaidrėse pristatysiu kreivąją ir aukštutinę pilį, tačiau daugiausiai kalbėsiu apie žemutinę pilį ir Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rezidencijos vietą, kurios dabar ženkliai yra daugiau tyrinėtos. Hoy, en varias diapositivas, presentaré el Castillo Torcido y el Castillo Superior, pero hablaré principalmente del Castillo Inferior y del lugar de residencia de los grandes duques de Lituania, que ya han sido investigados mucho más a fondo. Istoriniuose šaltiniuose nėra itin detaliai aprašytų pilies statinių, todėl ikonografiniai šaltiniai buvo bene pagrindiniai lokalizuojant ir tyrinėjant rezidencijos struktūrą. Skaidrėje pats pirmasis dabar žinomas Vilniaus miesto vaizdas, dažnai dar vadinamas planu, kuriame schematiškai pažymėti ir pilies teritorijoje buvę rūmai ir kiti statiniai. Ištyrinėję pagrindinių pastatų, bažnyčių ir kitų objektų šaltinius,
Tyrėjai sutarė, kad planas vaizduoja maždaug 16 amžiaus vidurio Vilniaus vaizdą. Las fuentes históricas no describen con gran detalle los edificios del castillo, por lo que las fuentes iconográficas han sido prácticamente fundamentales a la hora de localizar y estudiar la estructura de la residencia. En la diapositiva se muestra la primera imagen conocida de la ciudad de Vilna, a menudo denominada plano, en la que se indican esquemáticamente los palacios y otras construcciones que se encontraban en el recinto del castillo. Tras examinar las fuentes históricas de los edificios principales, iglesias y otros objetos, los investigadores coinciden en que el plano representa una imagen de Vilna de aproximadamente mediados del siglo XVI. Matome, kad miestas jau apjuostas gynybinė siena su vartais, sienos statyba pradėta 1506 metais, matoma rotušė, bažnyčios, miesto gatvių tinklas ir pagrindinė gatvė vedanti didžiųjų kunigaikščių rezidenciją. Pilių teritorijoje pavaizduota aukštutinė ir žemutinė pilis, plano kairėje pusėje aukštai pažymėta didžiojo kunigaikščio vasarvietė viršupyje. En el mapa se observa que la ciudad ya está rodeada por una muralla defensiva con puertas. La construcción de la muralla comenzó en 1506. Se ve el ayuntamiento, las iglesias, la red de calles de la ciudad y la calle principal que conduce a la residencia de los grandes duques. En el recinto de los castillos se representan los castillos superior e inferior. En la parte superior izquierda del plano se señala la residencia de verano del gran duque en Viršupės. Pažvelkime į pilis iš arčiau ir pamatysime, kad aukštutinėje pilyje vaizduojamos gan teisingos gynybinės sienos ir dviejų bokštų pozicijos, tik priekyje matomas bokštas turėtų būti ne apvalus, o aštuoniakampis. Si observamos los castillos más de cerca, veremos que en el castillo superior se representan con bastante precisión las murallas defensivas y la ubicación de las dos torres, aunque la torre que se ve en el primer plano debería ser octogonal, no en lugar de redonda. Žemutinėje pilyje pagrindinėje pozicijoje matome didžiųjų kunigaikščių rūmus iš dviejų pagrindinių korpusų su gotikiniais kraneliažais, 3 kiemus, didįjį, tarnybinį ir ūkinį, didžiojo kiemo vidurė pavaizduotas šulinys arba fontanas, aplink kiemus išdėstyta gynybinių sienų ir prie jų pristatytų pastatų eilė, katedra, Šventos Barboros bažnyčia, pilies vartai ir kiti pastatai. Šalia pilies pažymėti 2 mediniai tiltai per upę, tačiau upė pavaizduota ne prie pilies, o kažkur toliau. En el castillo inferior, en la posición principal, vemos el Palacio de los Grandes Duques, compuesto por 2 cuerpos principales con almenas góticas, 3 patios, el gran patio, el de servicio y el de labranza, un pozo o fuente representado en el centro del gran patio. Alrededor de los patios se dispone una hilera de murallas defensivas y de edificios adosados a ellas. La catedral, la iglesia de Santa Bárbara, las puertas del castillo, el jardín y otros edificios. Junto al castillo se indican 2 puentes de madera sobre el río. Sin embargo, el río no se representa junto al castillo, sino algo más lejos. 18 amžiaus pradžioje buvo sukurtas kitas Vilniaus miesto planas, kuris jau pasižymėjo gana aukštų kartografinių tikslumų ir patikimumu. Čia pilių teritorijoje matome aplink pilį dar išlikusią Vilniaus upės vagą, karališkuosius malūnus, jau tiksliau pažymėtus buvusius tiltus, gynybinės sienas su bokštais ir prie jos pristatytais pastatais, 4 korpusų didžiojo kunigaikščio rūmus, net keletą tarnybinių pastatų kompleksų ir arsenalą. A principios del siglo XVIII se elaboró otro plano de la ciudad de Vilna, que ya se caracterizaba por una precisión y fiabilidad cartográficas bastante elevadas. Aquí, en el recinto del castillo, vemos el cauce del río Vilna, que aún se conserva alrededor del castillo, los molinos reales, los antiguos puentes ya marcados con precisión, las murallas defensivas con torres y los edificios adosados a ellas, el Palacio del Gran Duque, compuesto por 4 alas e incluso varios complejos de edificios de servicio y el arsenal. Po 18 amžiaus vidurio karo su Maskva, 17 amžiaus vidurio karo su Maskva, Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmai buvo apgriauti ir ilgą laiką stovėjo neremontuoti. 18 amžiuje didžiųjų kunigaikščių rezidencijoje leista gyventi miestiečiams, čia įrengti būtai, o žlugus Lietuvos Lenkijos valstybei 1795 metais Lietuva pakliuvo į Rusijos sudėtį. Tras la guerra con Moscú, a mediados del siglo XVII, el Palacio de los Grandes Duques de Lituania quedó en ruinas y permaneció sin reparar durante mucho tiempo.
En el siglo XVIII se permitió que los ciudadanos de la ciudad vivieran en la residencia de los grandes duques y se habilitaron allí viviendas. Y tras la desintegración del Estado lituano-polaco en 1795, Lituania pasó a formar parte de Rusia. Kaip buvusios Lietuvos valstybės valdovų simbolis didžiųjų kunigaikščių rezidencija caro įsakymu 1799–801 metais buvo nugriauti, o kilus sukilimui prieš Rusijos caro valdžią pilių teritorijoje 1831 metais įkurta karinė tvirtovė. Como símbolo de los antiguos gobernantes del Estado de Lituania, la residencia de los grandes duques fue demolida por orden del zar entre 1799 y 1801, y tras el estallido de una revuelta contra el poder del zar ruso, en 1831 se construyó una fortaleza militar en el recinto del castillo. Matote dailininko užfiksuotą tuščią erdvę buvusių rūmų vietoje, o tarp 1835 ir 1837 metų nugriauti ir pilies gynybinių sienų likučiai. Aquí se puede ver la plaza vacía que el artista ha plasmado en el lugar donde se encontraba el antiguo palacio, así como los restos de las murallas defensivas del castillo derribadas entre 1835 y 1837. Į 1831 metais įkurtą tvirtovę nepateko tik katedra ir ant seno gynybinio bokšto pastatyta katedros varpinė, o keliose buvusiuose pilies pastatuose įkurta caro armijos dalinių valdyba ir kareivinės. En la fortaleza, fundada en 1831, solo quedaron al margen la catedral y el campanario de la catedral, construidos sobre una antigua torre defensiva. En varios de los antiguos edificios del castillo se instalaron el cuartel general de las unidades del ejército del zar y los barracones. Panaikinus tvirtovę per XIX amžiaus pabaigą ir XX amžiaus pradžią buvusi pilių teritorija paversta miesto parku, per katedros aikštę nutiesta gatvė, arklinio tramvajaus linija, per XIX amžiaus buvusios pilies neliko neženklų ir beveik 150 metų ji buvo ištrinta iš miestiečio atminties. Tras la desmantelación de la fortaleza a finales del siglo XIX y principios del XX, el antiguo recinto del castillo se convirtió en un parque urbano y se construyeron una calle y una línea de tranvía tirado por caballos que atravesaban la plaza de la catedral. A lo largo del siglo XIX no quedó ni rastro del antiguo castillo y, durante casi 150 años, quedó borrado de la memoria de los habitantes de la ciudad. Labai trumpai noriu pristatyti dvi ant kalvų buvusias Vilniaus pilis ir pradėsiu nuo Kreivosios pilies, apie kurią žinome kol kas labai mažai. Ji buvo ant skaidrės tolumoje matomų 5 kalvų arba piliakalnių komplekse. Matoma, kad ant piliakalnių viršaus buvo kelios medinės pilis ir gynybiniai įtvirtinimai, o tarp kalvų maždaug 13–14 amžiuje buvo įsikūręs miestas. Quiero presentar muy brevemente los dos castillos de Vilna que se alzaban sobre las colinas. Empezaré por el castillo torcido, del que por ahora sabemos muy poco. Se encontraba, tal y como muestra la diapositiva, en un complejo de 5 colinas o montículos, visibles en la distancia. Se cree que en la cima de los montículos había varios castillos de madera o fortificaciones defensivas, y que entre las colinas se asentó una ciudad aproximadamente entre los siglos XIII y XIV. Apie Kreivąją pilį išliko tik keletas istorinių žinučių ir trumpas puolimo aprašymas. 1390 metų rudenį Kryžiuočių ordino žygio metu buvo užpultos Vilniaus pilis, tada Kreivoji pilis buvo sudeginta ir daugiau niekada nebestatyta. Po 200 metų istorikai jau nebežinojo, kur ta pilis buvo ir savo darbuose nurodė visai kitą vietą. Taip pat ji nebuvo pažymėta ir matytose Vilniaus planuose. De la fortaleza torcida solo se conservan algunas notas históricas y una breve descripción del asalto. En el otoño de 1390, durante la campaña de la Orden Teutónica, fueron atacadas las fortalezas de Vilna. Entonces, el castillo torcido fue incendiado y nunca más se reconstruyó. 200 años después, los historiadores ya no sabían dónde se encontraba ese castillo, y en sus obras indicaban un lugar completamente distinto. Tampoco aparecía marcado en los planos de Vilna que se han conservado. 1955 metais, kai Sovietų Lietuvos valdžia nutarė čia padaryti taip vadinamą kalnų parką, kuriame buvo įrengta aikštė šokiams ir dainoms bei suolai žiūrovams, nors ir labai nenoriai, archeologams buvo leista tik keletą dienų patyrinėti ir tai buvo bene svarbiausi tyrimai iki šiol.
En 1955, cuando las autoridades de la Lituania soviética decidieron crear aquí el llamado Kanupalkas, traducido literalmente como Parque de las Montañas, en el que se instaló una pista para bailes, para conciertos, así como bancos para los espectadores, se permitió a los arqueólogos, aunque muy a regañadientes, realizar una excavación de varios días, y esa fue sin duda la investigación más importante a día de hoy. Tuomet surasta sudegusio medinio namo rastai, 14 amžiaus keramikos šukių, sudegė grūdai, sudegusi karvė. Tyrimams vadovavo žymus archeologas Adolfas Tautavičius ir sovietiniai funkcionieriai ilgai dirbti neleido ir buldozeriais buvo sustumdytas ne tik šokio aikštelės paviršius, bet išlyginta ir viena piliakalnio aikštelė. Archeologai pastebėjo molio pylimą, sudegusio molio gabalų ir nuo 20 amžiaus vidurio tvirtai žinome, kur yra Kreivosios pilies vieta. En aquel entonces se encontraron los troncos de una casa de madera quemada, fragmentos de cerámica del siglo XIV, grano quemado y una vaca carbonizada. Las investigaciones fueron dirigidas por el destacado arqueólogo lituano Adolfas Tautavičius. Los funcionarios soviéticos no permitieron que se siguiera trabajando y, con excavadoras, no solo se arrasó la superficie de la pista de baile, sino que también se niveló una de las plataformas del montículo del castillo. Los arqueólogos observaron un terraplén de arcilla y trozos de arcilla quemada, y desde mediados del siglo XX se conoce con certeza la ubicación del Castillo Torcido. Kreivoji pilis ir dabar praktiškai yra netyrinėta, vyko tik žvalgomo pobūdžio kasinėjimai, daug gręžtų archeologiniais gręžtais iškastos vos kelios didesnės perkasos. El Castillo Torcido sigue sin haber sido investigado en profundidad. Solo se han llevado a cabo excavaciones de carácter exploratorio, se han realizado numerosas performaciones con taladros arqueológicos y apenas se han excavado unos pocos pozos de mayor tamaño. Nustatytas kultūrinio sluoksnio istorijos, kad teritorija smarkiai pažeista XIX amžiuje, kuomet čia buvo Rusijos caro tvirtovė, taip pat didelis erozinis Vilniaus upės poveikis. Se ha determinado el espesor del estrato cultural, lo que indica que el territorio sufrió grandes cambios en el siglo XIX, cuando aquí se encontraba la fortaleza del zar ruso, así como un fuerte impacto erosivo del río Vilnia. Dabar tiksliau galime žinoti išlikusios Kreivos pilies dydį, reljefą, tačiau nauji tyrimai vis praplečia mūsų žinias ir prieš kelis metus visai neseniai Kreivosios pilies rasti 14 amžiaus palaidojimai, ir greičiausiai tai yra to paties komplekso dalis. Ahora podemos conocer con mayor precisión el tamaño y el relieve de lo que queda del Castillo Torcido, pero los nuevos estudios siguen ampliando nuestros conocimientos. Hace unos años se encontraron enterramientos del siglo XIV muy cerca del Castillo Torcido y muy probablemente forman parte del mismo complejo. Taip pat archeologai, istorikai ir geologai sutarė, kad kažkada buvęs bendras pilių kompleksas iš 3 pilių po 1390 metų buvo dirbtinai atskirtas. Nukasta Kreivosios ir Aukštutinės pilies kalvas jungusi dalis ir iškasta nauja Vilniaus upės vaga. Taigi, kitos pilys nuo 14 amžiaus pabaigos tapo tarsi sala, iš visų pusių apsupta upėmis. Asimismo, arqueólogos, historiadores y geólogos coinciden ya en que el antiguo complejo de 3 castillos fue separado artificialmente después de 1390. Se excavó la parte que unía las colinas del Castillo Torcido y del Castillo Superior, y se cavó un nuevo cauce del río Vilnia. Así, a partir de finales del siglo XIV, las demás fortalezas quedaron como una isla, rodeadas por ríos por todos los lados. Dabar pilių teritorija patenka į Vilniaus pilių kultūrinio rezervato teritoriją, kuris rūpinasi jo istoriniu objektu ir gamtos apsauga, o Kreivoji pilis šiandien miškų apaugusių piliakalnių kompleksas, kuriame vyksta koncertai, renginiai ir yra miestiečių mėgstama vieta nuo aukštų kalvų atsidengiančios įspūdingos miesto panoramos. En la actualidad, el recinto del castillo forma parte de la Reserva Cultural de los Castillos de Vilna, que se encarga de la conservación de los momentos históricos y la protección de la naturaleza. En cuanto al Castillo Torcido, hoy en día es un complejo de montículos cubiertos de bosque en el que se celebran conciertos y eventos, y es un lugar muy apreciado por los habitantes de la ciudad debido a las impresionantes vistas panorámicas que se divisan desde las altas colinas. Kita Aukštutinė pilis. Ant šios pilies kalno yra išlikę jau 5-9 amžiaus radinių, nustatyta, kad maždaug 13 amžiaus viduryje kalno aikštelėje vyko dideli žemės judinimo darbai, kuriuos tyrinėtojai sieja dar su medinės pilies statyba, ir pagal turimus C14 arba radioanglies duomenis ir kitų tyrimų duomenis panašu, kad Kreivosios ir Aukštutinės pilių plėtra vyko tuo pačiu metu. La otra es el Castillo Superior. En la colina de este castillo se han encontrado restos que datan ya de los siglos V al IX.
Se ha determinado que aproximadamente a mediados del siglo XIII se llevaron a cabo importantes movimientos de tierra en la meseta de la colina, que los investigadores relacionan con la construcción de un castillo de madera. Según los datos de carbono 14 y otros análisis disponibles actualmente, parece que la ampliación de los castillos Torcido y Superior tuvieron lugar al mismo tiempo. Anksčiau manyta, kad vietoje medinės pilies mūrinė pastatyta 14 amžiuje, dabar jau tyrinėtojai mano, kad mūrinė pilis galėjo būti pastatyta 15 amžiaus pradžioje, galbūt iš karto po didžiojo, arba lietuviškai Žalgirio, vokiškai Griunvaldo mūšio 1410 metais, kuomet lietuvių ir lenkų jungtinė kariuomenė prie Tannenbergo nugalėjo vokiečių ordiną. Anteriormente se pensaba que el castillo de mampostería se construyó en el siglo XIV, en lugar del castillo de madera. Pero hoy en día los investigadores creen que el castillo de mampostería pudo haberse construido a principios del siglo XV, tal vez inmediatamente después de la Gran Batalla, o Žalgiris en lituano, Grunwald en alemán, de 1410, cuando el ejército conjunto de lituanos y polacos derrotaron a la Orden Teutónica cerca de Tannenberg. Aukštutinė pilį sudarė ne tik gynybinės sienos, bet ir 2 bokštai, vienas iš jų 8 sienis. Tai kelių aukštų didžiųjų kunigaikščių rūmai su įspūdingomis skliautuotomis menėmis. Visi pastatai mūryti jau gotikai būdinga plytų mūrimo technika. El castillo superior estaba formado no solo por murallas defensivas, sino también por 2 torres. Una de ellas es octogonal, y el palacio de varios pisos de los grandes duques con impresionantes salones abovedados. Todos los edificios estaban construidos con la técnica de albañilería de ladrillo característica del gótico. Jau 16 amžiuje ši pilis buvo apgriuvusi ir naudojama kaip bajorų kalėjimas. Ilgainiui iš pilies liko tik griuvėsiai, o 8-sienis bokštas atnaujintas 1939 metais, vėliau nukentėjo po Antro pasaulinio karo metu ir buvo atnaujintas 1948 metais. Ya a mediados del siglo XVI, este castillo estaba en ruinas y se utilizaba como prisión para la nobleza. Con el tiempo, el castillo solo quedaron ruinas. La torre octogonal fue restaurada en 1939, sufrió daños durante la Segunda Guerra Mundial y volvió a ser restaurada en 1948. 20 amžiaus antroje pusėje, kaip pat dabar, stengtasi griuvėsius užkonservuoti ir kalno aikštelėje vyko tik nedidelės apimties tyrimai. Paskutiniais metais daugiausiai darbų skiriama ištirti ir sutvirtinti slenkančius kalno šlaitus. Desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad se ha procurado conservar las ruinas. En la meseta de la colina se ha llevado a cabo investigaciones de pequeña envergadura. En los últimos años, la mayor parte de los trabajos se han dedicado a investigar y reforzar las laderas deslizantes de la colina. Nugriovus Žemutinės pilies rūmus, beveik 200 metų aukštutinė pilis gyventojų ir net istorijos tyrinėtojų akise buvo siejama su Vilniaus miesto įkūrimo legenda. Ji laikyta seniausia pilimi ir aukštutiniai piliai buvo priskirtos ir tikros aukštutinės pilies, ir kitų Vilniaus pilių istorijos, o gynybinio bokšto siluetas tapo ir vienu iš miesto atpažinimo simbolių. Tras el derribo del palacio del castillo inferior, durante casi 200 años el castillo superior se asoció a ojos de los habitantes e incluso de los historiadores con la leyenda de la fundación de la ciudad de Vilna. Se consideraba el castillo más antiguo y al castillo superior se le atribuyeron tanto hechos reales como historias de otros castillos de Vilna, mientras que la silueta de la torre defensiva se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad. Po kelių sėkmingų Lietuvos mūrinių pilių atkūrimo projektų prieš keletą metų gimė iniciatyvos atkurti ir aukštutinę pilį. Matote Lietuvoje žinomo architekto architektūrinę atkūrimo viziją, kuri sulaukė ir kritikos, ir palaikymo, bet kol kas tai yra tik tai vizija. Tras varios proyectos exitosos de restauración de castillos históricos de Lituania, hace unos años surgió la iniciativa de restaurar el castillo superior. Como pueden ver, se trata de un proyecto de restauración arquitectónica ideado por un arquitecto de renombre en Lituania que ha recibido tanto críticas como apoyo. Por el momento no pasa de ser una visión. Na ir Vilniaus Žemutinė pilis, kaip parodė tyrimai, čia rasti jau neolito ir bronzos amžių pavieniai akmeniniai dirbiniai, pagrindinės rezidencijos vietoje jau ant 5-9 amžiuje nebejotinai buvo nemaža piliakalnio papėdės gyvenvietė sulipdytos keramikos radiniais, o nuo 13 amžiaus pabaigos čia pastatoma pirma mūrinė pilis.
Y también el castillo inferior de Vilna, según han demostrado las investigaciones, aquí se han encontrado objetos de piedra aislados que datan ya del Neolítico y la Edad de Bronce. En el emplazamiento de la residencia principal, entre los siglos V y XI, sin duda existió un asentamiento considerable al pie del cerro del castillo, con hallazgos de cerámica modelada, y a partir de finales del siglo XIII se construyó aquí el primer castillo de mampostería. 16 amžiaus pradžioje žemutinė pilis pradedama rekonstruoti ir pastatoma pagrindinių didžiųjų kunigaikščių rezidencija ir makete matome iš kairės arsenalo korpusos, Šventos Barboros bažnyčios, kunigaikščių Radvilų rūmus, didžiojo kunigaikščių rezidencija, katedra ir gynybinė siena su bokštais ir vartais. A principios del siglo XVI se inició la reconstrucción del castillo inferior y se construyó la residencia principal de los grandes duques. En la maqueta vemos de izquierda a derecha los edificios del arsenal, la iglesia de Santa Bárbara, los palacios de los duques Radvila, la residencia de los grandes duques, la catedral y las murallas defensivas con torres y puertas. Skaidrėje pažymėjau kelis pagrindinius pilies kasinėjimo metus, kuriais buvo padaryti kokie nors svarbus atradimai ir kelius jų aptarsime vėliau. En la diapositiva he señalizado los años clave de las excavaciones del castillo inferior, en los que se realizaron algunos hallazgos importantes y que comentaremos más adelante, algunos de ellos. Kasinėjimų darbų nėra itin daug, dažnai jie trukdavo po keletą metų, ne visi tyrimai sulaukdavo tinkamo finansavimo. Iš dalies tai dėl to, kad čia kultūrinis sluoksnis siekia iki 8 metrų ir šie tyrimai sudėtingi techniškai, reikėjo daug žmonių, specialios įrangos. Dėl užpiltos Vilnios upės vagos gruntinis vanduo aptinkamas jau 2-3 metrų gylyje, o tai kėlė dar daugiau iššūkių tyrinėtojams. Tačiau dėl aukšto vandens lygio labai neblogai išliko giliau buvę archeologiniai radiniai. No hay demasiadas excavaciones. A menudo se prolongaban durante varios años y no todas las investigaciones contaban con la financiación adecuada. En parte, esto se debe a que aquí el estrato cultural alcanza los 8 metros de profundidad y estas investigaciones son técnicamente complejas, ya que requerían mucha mano de obra y equipo especializado. Debido al lecho del río Vilna, que ha sido rellenado, el agua subterránea se encuentra ya a una profundidad de 2-3 metros, lo que planteaba aún más retos a los investigadores. Sin embargo, gracias al alto nivel del agua, los hallazgos arqueológicos que se encontraban a mayor profundidad se conservaron bastante bien. Matomas planas sukurtas architekto tyrinėtojo Napoleono Kitkausko apie 1989 metus ir jame atsispindi to meto mokslinių žinių kiekis. Atkreipkite dėmesį, kad pagal Fürstenhofo planą sukurtoje schemoje matomi iš žinotų istorinių šaltinių sužymėti spalvoti pastatų kontūrai, o ten, kur šiek tiek jau pasidarbavo archeologai, pažymėtas ir pamatų planas. Tai tokie planai yra Arsenale, Šventos Onos ir Barboros bažnyčios vietoje, Didžiųjų kunigaikščių rūmuose, katedroje ir aikštėje. El plano que se muestra fue elaborado por el investigador de arquitectura Napoleón Kitkauskas alrededor de 1989 y refleja el estado de los conocimientos científicos de la época. Obsérvese que en el esquema elaborado a partir del plano de Fürstenhof se ven los contornos de los edificios marcados en color según fuentes históricas conocidas y en los lugares donde los arqueólogos ya han realizado algunos trabajos. Se han marcado también el plano de los cimientos. El arsenal, los emplazamientos de las iglesias de Santa Ana y Santa Bárbara, el palacio de los grandes duques, la catedral y la plaza. Čia išskirčiau kelius objektus, kurių tyrimai davė daugiausiai duomenų ir atradimų. Ir pirmiausiai paminėsiu Vilniaus katedros kasinėjimus. Vilniaus katedroje nuo 1387 metų prasidėjo Lietuvos krikštas. Nuo pat 14 amžiaus pabaigos buvo laidojami didieji kunigaikščiai, Vilniaus vyskupai ir kiti didikai. Tačiau apie palaidojimus tai žinota tik iš istorinių šaltinių. En este sentido, destacaría varios yacimientos cuyas investigaciones han aportado la mayor cantidad de datos y hallazgos. En primer lugar, mencionaré las excavaciones de la Catedral de Vilna. En la Catedral de Vilna comenzó el bautismo de Lituania en 1387. Desde finales del siglo XIV se enterraba ahí a los grandes duques, a los obispos de Vilna y a otros nobles, pero solo se sabía de sus entierros a través de fuentes históricas. 1931 metais, balandžio mėnesį, staiga prasidėjo didysis Vilniaus potvynis, o pasitraukus vandeniui pasirodė, kad pažįsta katedrą ir jos pamatai. Todėl skubiai imtasi restauravimo darbų ir tyrimų. En abril de 1931 se produjo de repente la gran inundación de Vilna. Una vez que bajó el agua, se comprobó que la catedral y sus cimientos habían resultado dañados, por lo que se emprendieron rápidamente los trabajos de restauración y las investigaciones.
Kasant požemius aptikti gotikinės katedros rūsiai, o 1931 m. rugsėjo 21 d. prakalus vieną kriptą katedros centre atrasti 3 palaikai susiję su karališkomis karūnomis. Tai buvo Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Aleksandro, 2 Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto žmonių, Kotrynos iš Habsburgaitės ir Barboros Radvilaitės palaikai ir insignijos. Durante las excavaciones subterráneas se descubrieron los sótanos de la catedral gótica y el 21 de septiembre de 1931, al abrir una cripta en el centro de la catedral, se encontraron 3 restos mortales con coronas reales. Se trataba de los restos, las insignias de Alejandro, rey de Polonia y gran duque de Lituania, y de las 2 esposas de Segismundo Augusto, rey de Polonia y gran duque de Lituania, Catalina de Habsburgo y Bárbara Radvilaitė. Sovietiniu Lietuvos periodu katedra buvo paversta muziejumi, paveikslo galerija. Meno kūriniams eksponuoti reikėjo mikroklimato kontrolės, todėl buvo pradėti dideli katedros kasinėjimų darbai ir tikėtasi, kad po greitų tyrimų katedros požemiuose bus galima įrengti ventiliacinės sistemos įrangą. Durante el periodo soviético en Lituania, la catedral se convirtió en una galería de arte. Para exponer las obras de arte era necesario controlar el microclima, por lo que se iniciaron importantes trabajos de excavación en la catedral. Se esperaba que, tras unas rápidas investigaciones en los sótanos, fuera posible instalar un sistema de ventilación. Tuo metu ištirta didesnė katedros požemių dalis, detaliai nustatyta mūrų architektūros raida, nustatytas ankstyviausios katedros, statytos greičiausiai dar 14 amžiaus pabaigoje mūrinis pamatas ir siemoje tai pažymėta juoda spalva. Aptikta jau anksčiau ir šių tyrimų metu rastų palaikų antropologinė analizė, surastos kelios nežinomos kriptos ir viena suardyta kripta su dar 14-15 amžiaus freska. O 1985 metais, kovo 23 dieną, slapta nuo sovietų valdžios atrastas ir muziejui perduotas prieš pat Antrą pasaulinį karą paslėptas katedros lobynas. En aquel momento se investigó la mayor parte de los sótanos de la catedral, se determinó en detalle la evolución de la arquitectura de los muros y se localizó el cimento de mampostería de la catedral más antigua, construida probablemente a finales del siglo XIV. En el esquema aparece de color negro. Se llevaron a cabo el análisis antropológico de los restos encontrados, tanto en investigaciones anteriores como durante estas. Se descubrieron varias criptas desconocidas y una cripta destruida que aún conservaba un fresco de los siglos XIV-XV. El 23 de marzo de 1985, el tesoro de la catedral descubierto en secreto por las autoridades soviéticas y entregado al museo, que había sido escondido justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Kitas pilių pažinimui labai svarbus objektas buvo Šventos Onos ir Šventos Barboros bažnyčių teritorijos, esančios Žemutinės pilies šiaurinėje dalyje. Tyrimai 1955-61 metais. Čia 1955 metais Sovietų Lietuvos valdžia buvo sugalvojusi įrengti slėptuvę nuo atominio ginklo, tačiau vėliau minties atsisakė. Otro lugar de gran importancia para el estudio de los castillos fueron las excavaciones realizadas entre 1955 y 1961 en los terrenos de las iglesias de Santa Ana y Santa Bárbara, situadas en la parte norte del castillo inferior. En 1955, las autoridades de la Lituania soviética habían planeado construir ahí un refugio contra las armas nucleares, pero más tarde se descartó esa idea. Nepaisant to, tyrimai tęsiasi 6 metus ir nukasus per kelis šimtus metų nuslinkusio aukštutinės pilies kalną buvo atrastos 2 toje pat vietoje stovėjusių bažnyčių pamatai, medinės sodybos, akmeninės ir medinės gatvės, kapinės. A pesar de ello, las excavaciones continuaron durante 6 años y, tras retirar la tierra que se había acumulado a lo largo de varios siglos en la ladera del castillo superior, se desenterraron los cimientos de las 2 iglesias que se alzaban en ese mismo lugar, así como granjas de madera, calles de piedra y madera y un cementerio. Matome, koks sluoksnis buvo nukastas iki bažnyčios pamatų, tai nuo viršaus. Aquí podemos ver qué capa se excavó hasta llegar a los cimientos de las iglesias. Atrasti 2 bažnyčių pamatai ir kapinės buvusios šalia 14 amžiaus bažnyčios. Se desenterraron los cimientos de 2 iglesias y un cementerio que se encontraba junto a la iglesia del siglo XIV.
nustatyta, kad renesansinė Šventos Barboros bažnyčia buvo už apvalintų fasadų, jos išorė buvo puošta konglomerato ir smiltainio bloko apdaila ir rasta per kelius šimtus detalių išardytos bažnyčios aplinkos. Se ha determinado que la iglesia renacentista de Santa Bárbara tenía fachadas redondeadas y que su exterior estaba decorado con un revestimiento de conglomerado, cuarzo de grano grueso y bloques de cuarzo. Se han encontrado varios cientos de elementos procedentes de los alrededores de la iglesia, que fue desmantelada. Taip pat prie bažnyčios aptikta 15 amžiaus pabaiga, 17 amžiumi datuojamos 3 akmeninių gatvių, grįstų gatvių paviršiai ir 5 toje pat vietoje buvo buvusio medinio kelio paviršiai, kurio ankstyviausios sluoksnis siejamas su 13 amžiaus pabaiga. Asimismo, junto a la iglesia se han descubierto 3 pavimentos de piedra de calles empedradas que datan de finales del siglo XV al siglo XVII, así como 5 pavimentos de un camino de madera que se encontraba en ese mismo lugar, cuya capa más antigua se remonta a finales del siglo XIII. Priartėjome prie Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų tyrimo aptarimo ir jau minėjau, kad rūmai buvo nugriauti 1801 metais ir tik vieno rūmų korpuso vietoje buvo perstatytas nedidelis dvarelis, kurio vaizdą matome skaidrės gilumoje. Hemos llegado al análisis de la investigación sobre el Palacio de los Grandes Duques de Lituania. Ya he mencionado que el palacio fue demolido en 1801. En el lugar donde se encontraba uno de los edificios del palacio se construyó una pequeña mansión cuya imagen podemos ver al fondo de la diapositiva. Teritorijos vaizdą gerai iliustruoja Pirmo pasaulinio karo vokiečių lakūnų padaryta nuotrauka. Tiek toliau už katedros matomas tas nedidelis dvarelis, pristatyti ūkiniai pastatai, tačiau svarbiausia buvusių didžiųjų kunigaikščių rūmų vietoje matomas parkas. Una fotografía tomada por pilotos alemanes durante la Primera Guerra Mundial ilustra bien el aspecto de la zona. Un poco más allá de la catedral se divisa esa pequeña mansión, con sus edificios agrícolas adyacentes, pero lo más importante es que en el lugar donde se encontraba el antiguo Palacio de los Grandes Duques ahora se ve un parque. Bene svarbiausi pirmieji didžiųjų kunigaikščių rezidencijos tyrimai vyko 64 metais. Probablemente las primeras investigaciones más importantes sobre la residencia de los Grandes Duques se llevaron a cabo en 1964. Ir nors tai buvo tik 2 metrų pločio ir panašaus gylio griovys šiluminiai trasai, tačiau dėl šių tyrimų metu pirmą kartą po nugriovimo buvo atidengti rezidencijos pamatai. Y aunque se trataba solo de una zanja de 2 metros de ancho y profundidad similar destinada a la instalación de una red de calefacción, durante estas investigaciones se descubrieron por primera vez, tras el derribo, los cimientos de la residencia. Trasą tiesiant įmonė archeologus labai skubino, dalį trasos net iškasti ekskavatorium, bet tyrinėtojų. Archeologams pavyko aptikti skliautuotą rūsį ir 16 amžiaus rūmų tualeto bokšto liekanas šalia rezidencijos vakarų korpuso, o rūmų kieme atkastos pačios ankstyviausio mūro datuoto 13 amžiumi liekanos, apie kurias iki šiol visiškai nežinota iš rašytinių šaltinių. La empresa encargada de la instalación presionó mucho a los arqueólogos, llegando incluso a excavar parte del trazado con una excavadora sin la presencia de los investigadores. Los arqueólogos lograron descubrir un sótano abovedado y los restos de la torre del retrete del palacio del siglo XVI, junto al ala oeste de la residencia, mientras que en el patio del palacio se desenterraron los restos de la muralla más antigua, datada del siglo XIII, de la que no se tenía constancia alguna, ni siquiera en fuentes escritas. Kelios tyrimų nuotraukos šalia katedros ir kieme surastų ankstyvų mūrų fragmentai. Atkasus šias liekanas sužinota, kad rūmai visgi nebuvo pilnai iki pamatų išrinkti, kad po žeme yra nemažai pamatų liekanų, aptikta įvairiausių net 1 tūkstantmečio pradžia datuojamų radinių. Varias fotografías de la excavación junto a la catedral y fragmentos de muros antiguos encontrados en el patio. Al desenterrar estos restos se descubrió que el palacio no había sido demolido por completo hasta los cimientos, que bajo tierra hay bastantes restos de cimientos y que se han encontrado hallazgos muy diversos que datan incluso de principios del primer milenio. 1971 metais tvarkant katedrą buvo atkastas dar vienas rezidencijos rūsys ir jo šalia pastatyti katedros ventiliaciniai įrengimai. Tyrimai nebuvo labai kruopštūs, griuvenos nukastos ekskavatoriumi ir atkasta iki taip vadinamo projektui reikalingo gylio, todėl tyrimus po 33 metų teko pratęsti. En 1971, durante las obras de acondicionamiento de la catedral, se desenterró el sótano de la residencia situada junto a ella, y ahí se
se instalaron los sistemas de ventilación de la catedral. Las investigaciones no fueron muy minuciosas. Los escombros se retiraron con una excavadora y solo se excavó hasta la denominada profundidad necesaria para el proyecto, por lo que 33 años después hubo que reanudar las investigaciones. Moksliniai Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų kasinėjimai pradėti 1988 metais, kuomet čia atvyko Lietuvos istorijos instituto archeologai. Vėliau iš tų pačių patyrusių archeologų įkurtas specialus padalinys Pilių tyrimo centras Lietuvos pilis, kuris iki pat rūmų atkūrimo atliko visus pagrindinius tyrimus. Las excavaciones científicas del Palacio de los Grandes Duques de Lituania comenzaron en 1988. Cuando llegaron al lugar de los arqueólogos del Instituto de Historia de Lituania. Posteriormente, esos mismos arqueólogos experimentados crearon una unidad especial, el Centro de Investigación de Castillos de Lituania, que llevó a cabo todas las investigaciones fundamentales hasta la restauración del palacio. Daugelį nuotraukų matome pagrindinius archeologinių tyrimų vadovus, habilituotą daktarą Vytautą Urbonavičių, habilituotą daktarą Adolfą Tautavičių ir Albiną Kuncevičių, kuris dabar yra Vilniaus universiteto archeologijos katedros vedėjas ir profesorius. En la mayoría de las fotografías aparecen los principales responsables de las investigaciones arqueológicas, el doctor Vytautas Urbonavičius, el doctor Adolfas Tautavičius y Albinas Kuncevičius, quien actualmente es catedrático y director del Departamento de Arqueología de la Universidad de Vilna. Keletą metų kasinėję po atvirų dangumi, gan greitai iš rėmėjų gavome ūkinius angarus, kurie leido tyrimus tęsti ir per lietų ir šaltuoju metų laiku. Tras varios años de excavaciones al aire libre, los patrocinadores nos proporcionaron rápidamente unos cobertizos que nos permitieron continuar con las investigaciones tanto bajo la lluvia como durante la estación fría. Pagrindinis uždavinys buvo nuosekliai išsiaiškinti, kiek pamatų išliko, kaip jie įrengti, nustatyti jų datavimą. Ir tai gerai atsispindi suplanuotose tyrimuose. Kaip matote planuose, kas metus atidengdavome gretimą plotą, išryškindami rūsių dydį, mūro pamatų įrengimą, todėl kasėme tiek atrastų rūsių viduje, tiek išorėje. Y la tarea principal consistía en determinar de forma sistemática qué parte de los cimientos se había conservado, cómo estaban construidos y establecer su datación. Esto queda bien reflejado en los estudios programados. Como pueden ver, cada año excavábamos una zona adyacente para determinar el tamaño de los sótanos y la disposición de los cimientos de mampostería, por lo que excavamos tanto en el interior como en el exterior de los sótanos descubiertos. Kai kur pamatus aptikome vos 1 metro gylyje, kai kur ir 4 metrų gylyje. Maždaug tiek buvo griaunant rūmus supilta griuvenų. Giliau sekė dar 3-5 metrų durpingų sluoksnių su medinėmis konstrukcijomis. Kartais vieno rūsio perimetrą kasėme ir kelis sezonus, pradžioje paviršių, kitais metais jau giliausius sluoksnius. En algunos lugares encontramos los cimientos a apenas 1 metro de profundidad, en otros a 4 metros. Aproximadamente esa fue la cantidad de escombros acumulados al derribar el palacio. Más abajo había otros 3-5 metros de capas de turba con estructuras de madera. A veces excavamos el perímetro de un mismo sótano durante varias temporadas, al principio la superficie y en otras ocasiones las capas más profundas. 1994 metais jau buvo sukurtas pirmas moksliniais archeologinių ir kitų tyrimų duomenimis paremtas pilies maketas. Jau tuomet svarstyta, kad galima atstatyti rūmus ir pastato pamatų planas aiškios pertvaros. En 1994 se creó la primera maqueta del castillo basada en datos científicos procedentes de investigaciones arqueológicas y de otro tipo. Ya entonces se barajó la posibilidad de reconstruir el palacio. El plano de los cimientos del edificio es claro y las divisiones internas están bien definidas. Tęsiant tyrimus jau po įstatymo priėmimo 2000 metais buvo tęsta sukauptos medžiagos detali analizė ir 2002 metais buvo pradėti atstatymo darbai. Al continuar con las investigaciones, en el año 2000 se tomó la decisión política de reconstruir el palacio, por lo que se inició un análisis detallado del material recopilado. El 10 de mayo de 2002 se iniciaron los trabajos de reconstrucción. Dėl to pasikeitė tyrimų pobūdis ir jeigu anksčiau kasėme nedidelės perkasas, tai dabar teko ištirti visą vieno arba kito rūmų korpuso dalį, užbaigiant ir pagal statybų projektą praplenčiant tyrimų perkasas šalia rūmų, taip pat kasant ilgas perkasos komunikacijoms per visą pilies teritoriją. Esto también
modificó la naturaleza de las nuevas investigaciones. Si antes excavábamos pequeños zanjones, ahora tuvimos que investigar partes completas de uno u otro cuerpo del palacio, completando y ampliando según el proyecto de construcción los zanjones de la investigación junto al palacio, así como excavando largos zanjones para las comunicaciones a lo largo de todo el territorio del castillo. Keli tyrimų vaizdai po rezidencijos atkūrimų pradžios, kai dirbome jau kartu su statybininkais. Iš vienos pusės tai trukdė tyrimams, iš kitos pusės turėjome didelę pagalbą ištirto grunto iškelimui, pervežimui, sandėliavimui. O atkastus mūrus iš karto po fiksavimo galėjo perimti būrys mūro konservatorių. Estas son algunas imágenes de las excavaciones tras el inicio de la restauración de la residencia, cuando ya trabajábamos junto con los constructores. Por un lado, esto dificultó mucho las investigaciones. Por otro, contamos con una gran ayuda para la extracción, el transporte y el almacenamiento del suelo excavado, y los muros desenterrados pudieron ser recogidos por un equipo de conservadores de mampostería inmediatamente después de su documentación. Ir per 30 metų nuo didžiųjų kunigaikščių rezidencijos mokslinių tyrimų pradžios turime jau atkurtus rūmus. Y así, 30 años después de que se iniciaran las investigaciones sobre la residencia de los grandes duques, ya tenemos el palacio reconstruido. Atkūrus rezidencinius rūmus archeologiniai kasinėjimai nesibaigė, juos dabar jau su partneriais tęsia ir mūsų muziejus. Pavyzdžiui, 2014-2015 metais kasinėjame dabartinio restorano rūsiuose, 2019-2020 atlikome labai svarbius mokslinius tyrimus dabar ekspozicijoje esančiame Rūsyje ir toliau tęsime per archeologinius kasinėjimus atrasos medžiagos analizę. Tras la restauración del palacio, las excavaciones arqueológicas no terminaron, sino que nuestro museo las continúa junto con sus socios. En los años 2014-2015 excavamos en los sótanos del actual restaurante. En 2019-2020 llevamos a cabo investigaciones científicas de gran importancia en el sótano que ahora forman parte de la exposición y seguimos analizando el material descubierto durante las excavaciones arqueológicas. Analizuodami archeologinę medžiagą atliekama įvairiausius tyrimus, nuo klasikinių stratigrafijos, radinių tipologijos iki giluminių fizikinių, cheminių, zoologinės, mikrobiologinės medžiagos tyrimų. Ir daugiausiai naudos davė medienos datavimas dendrochronologijos metodu, žinoma svarbi numizmatinės medžiagos ir kitų metodų apibendrinta informacija. Al analizar el material arqueológico, llevamos a cabo una amplia variedad de estudios, desde los clásicos de estratigrafía y tipología de los hallazgos hasta análisis físicos y químicos en profundidad, así como estudios zoológicos y microbiológicos del material. Lo que más nos ha ayudado ha sido la datación de la madera mediante el método dendrocronológico, aunque por supuesto también es importante la información resumida sobre el material numismático y otros métodos. Apibendrinant beveik per 40 mokslinių tyrimų metu pasiektus rezultatus, galiu teigti, kad jau gan tiksliai esame nustatę pilies ir rezidencijos architektūrinės raidos, tiksliau statybų chronologiją, išskyrėme ankstyviausios mūrinės pilies ir jos plėtros etapų seką, nustatėme medinio miesto užuomazgas 13 amžiaus viduryje ir buvusių pagrindinių gatvių tinklą. Resumiendo los resultados obtenidos a lo largo de casi 40 años de investigación, puedo afirmar que hemos determinado con bastante precisión la cronología de la evolución arquitectónica, más concretamente de las construcciones. Hemos identificado la secuencia de las primeras etapas de la fortaleza de mampostería y su expansión. Hemos determinado los inicios de la ciudad de madera a mediados del siglo XIII y la red de las antiguas calles principales. Lietuvos didžiųjų kunigaikščių rūmų dalis, pamatų dalis taip pat statyta naudojant medinius polius ir medinės pamatų konstrukcijas, todėl taip pat išanalizuota ir šios rezidencijos korpusų raida. Anksčiau manyta, kad rezidencija statyta 15 amžiuje, čia prieš 30 metų, dabar jau tiksliai žinome, kad dalis rūmų pastatyta 16 amžiaus pradžioje, o kita dalis, kaip ir nemaža žemutinės pilies dalis, 16 amžiaus viduryje. Parte de los cimientos del Palacio de los Grandes Duques de Lituania también se construyeron utilizando pilotes de madera y estructuras de cimientos de madera, por lo que también se ha analizado la evolución de los cuerpos de esta residencia. Anteriormente se creía que la residencia se construyó a principios del siglo XV, pero ahora sabemos con certeza que parte del palacio se construyó a principios del siglo XVI, mientras que otra parte, al igual que una parte considerable del castillo inferior, data de mediados del siglo XVI.
Skaidrėse pamatysite pagrindinių archeologinių radinių vaizdus, daug jų nekomentuosiu. Nemažai jų dalis padėjo atkurti statybos, karybos, amatų, medžioklės, pramogų ir maisto vartojimo ar gaminimo būdus, rekonstruoti kasdienybės istoriją, nustatyti ryšius su kitų šalių meistrais ir dirbtuvėmis. Architektūros radinių duomenys labai plačiai naudoti didžiųjų kunigaikščių atkūrime. Ir mano skaidrose tikrai nebus keramikos dirbinių, šiandien jiems bus skirtas atskiras pranešimas. En las diapositivas verán imágenes de los principales hallazgos arqueológicos. Una parte considerable de ellos han ayudado a reconstruir las técnicas de construcción, la guerra, la artesanía, la caza, el ocio o los hábitos alimenticios y de preparación de alimentos, a reconstruir la historia de la vida cotidiana y a establecer vínculos con maestros o talleres de otros países. Los datos de los hallazgos arquitectónicos se han utilizado ampliamente en la reconstrucción de los grandes duques. En mis diapositivas apenas habrá objetos de cerámica. Hoy se les dedica una ponencia aparte. Nustatėme kaip kurių gamybos dirbtuvės, kaip kurių amatininkų. Aquí se puede ver un taller de un artesano. Daug medinių dirbinių, kaip ir direktorius minėjo, kurių sunki konservacija ir būtina iškart pagalba. Hay muchos objetos de madera, al igual que ha mencionado el doctor, son muy difíciles de preservar y se necesita conservarlos rápidamente. Labai neblogai išliko odos dirbiniai, iš kurių turime daug ir įvairių avalynės ir aprangos aksesuarų. Se han conservado bien los productos de cuero, se trata de ropa, de las cuales tenemos productos de zapatos y de otro tipo de ropa. Taip pat visai šalia rūmų buvo ir odos dirbtuvė. Al lado del palacio había un taller de cuero. Patys gražiausi ir brangiausi. Los más bonitos y los más caros. Dalis juvelyrinių dirbinių gaminta ir mūsų teritorijoje, turime daug formelių. Muchos se han hecho en nuestro territorio, contamos con muchas formas. Gintaro dirbtuvės irgi rastos rūmų teritorijoje, 14 amžiaus pabaigos sluoksnėje. También había un taller de ámbar en el palacio en la etapa del siglo XIV. Stiklo dirbinių nėra daug, daugiausiai tai yra 16-17 amžiaus, bet turime ir 13-14 amžiaus dirbinių iš rytų. Muchos artículos de cristal, con ellos no contamos, casi todos son del siglo XVI, pero hay alguno del oriente del siglo XIII. Ilgai nežinojome, kas tai per radiniai, kol restauratoriai tiesiog nesudėjo, kad tai medžioklinių paukščių kepurėlės. Estos hacía mucho tiempo que no sabíamos qué era, hasta que al final los restauradores nos contaron que era para los pájaros. Mėgome pramogauti. Nos gustaba la diversión. Lietuvoje yra tik tai kelios vietos, kur surasta šachmatų figūrėlių. En Lituania hay pocos sitios donde se han encontrado piezas de ajedrez. Tai Vilnius, Trakai ir Dubingių pilis. Vilnius, Trakai y el castillo de Dubingiai. Bibliotekos liekanų gabaliukai. Son trozos de una biblioteca. Veidrodėlių dangteliai, dugneliai. Son las tapas de unos espejos. Pačio stiklo neišliko, bet viename iš dirbinių buvo kažkokios tai masės, prie kurio buvo prilipintas stiklinis veidrodis. No contamos con el espejo en sí, pero en una de las capas había como un resto con el que se pegaba el espejo, el vidrio. Higiena. Higiene. Ir turbūt vienintelis rastas kraujo nuleidimo aparatas, įrankis. Es el único artefacto que hay para soltar sangre.
Atliekame ir archeozoologinės medžiagos tyrimus. Aquí se han hecho... Kaulų. son restos de huesos. Nustatyta, ką valgė ir tikrai turime labai gausią kolekciją ir retų gyvūnų. Y con las investigaciones arqueológicas se ha determinado cuál era la dieta. Turbūt pats rečiausias, tai 16 amžiaus pirmoje pusėje būtų kalakuto posnapis rastas. Este es el más extraño encontrado y es del siglo XVI, es una parte de un pavo. Na ir įdomus šitas kaulas, nes jame atsispindi šuns įkandimo žymės. Y este hueso es interesante porque se puede ver la mordedura de un perro. Microarqueología. Na ir tiesiog matote tyrinėtų vietų planą, kiek tie didžiųjų kunigaikščių rūmai sulaukė, aišku, daugiausiai dėmesio. Ir čia pagal paminklosaugos reikalavimus liko netirtų vietų, taip pat ir likusi teritorija šalia didžiųjų kunigaikščių rūmų tyrinėta mažai arba išvis netyrinėta. En el plano de los lugares investigados se observa que el palacio de los grandes duques de Lituania fue el que más atención acaparó por parte de los investigadores. Aquí, de acuerdo con los requisitos de conservación del patrimonio, quedaron algunos lugares sin investigar. Del mismo modo, el resto del territorio junto al palacio del Gran Duque ha sido poco o nada investigado. Na, ir Vilniaus pilių tyrimų perspektyvos, tai išties archeologijos ir architektūros duomenys ženkliai papildo istorinių duomenų žinias, o kai kuriais atvejais yra vieninteliai istorijos įvykių šaltiniai. Duomenys jau leido nustatyti rezidencijos statybų raidą, išryškino pačios ankstyviausios mūrinės pilies Lietuvos didžioji kunigaikštystėje raidos etapus, ženkliai papildė amatų, prekybos, mados, maisto ir kitų sričių žinias, patvirtina Vilniaus kaip ankstyviausio politinio centro reikšmę ir duoda pagrindą atkurti kasdienio gyvenimo duomenis. Los datos arqueológicos y arquitectónicos de los castillos de Vilna complementan de manera significativa la información de los documentos históricos y en algunos casos constituyen las únicas fuentes de los acontecimientos históricos. Estos datos ya han permitido determinar la evolución de la construcción de las residencias, han puesto de relieve las etapas de desarrollo del primer castillo de mampostería del Gran Ducado de Lituania y han complementado los conocimientos sobre artesanía, comercio, moda, la alimentación y otros ámbitos. Confirman la importancia de Vilna como centro político temprano y proporcionan una base para reconstruir datos de la vida cotidiana. Perspektyvoje laukia jau atrastų radinių pažinimas ir gilesni tyrimai, katalogizavimas, sluoksnio datavimo kalibravimas su dendrochronologinių tyrimų rezultatais. De cara al futuro, queda por conocer los hallazgos ya descubiertos y realizar investigaciones más profundas, así como catalogarlos y calibrar la datación de los estratos con los resultados de los estudios dendrocronológicos. Taip pat reikėtų ir labai norėtumėm ir naujų archeologinių tyrinėjimų, dar netrastos kapinės šalia katedros, nėra atkastas mažiausiai vienas gynybinis bokštas, reiktų tyrimų ar visoje teritorijoje po žeme dar slypinčių medinio miesto zonoje. También se necesitan nuevas investigaciones arqueológicas. Aún no se ha descubierto el cementerio situado junto a la catedral, no se ha desenterrado al menos una torre defensiva y se requieren estudios en toda la zona de la ciudad de Madera, que aún yace bajo tierra. Dėkoju visiems, muchas gracias. Gracias a todos. Ačiū ir Dievi.